Ima li dražeg i ljepšeg trenutka nego kada postačima dođe vrijeme iftara, kada zauči akšamski ezan, a srca od dragosti zaigraju? Mjesec Ramazan je najodabraniji mjesec, mjesec u kojem je počela objava časne knjige Kur'an. To je mjesec darežljivosti i milosti. Božji poslanik Muhammed alejhiselam bio je jedna od najdarežljivijih osoba, ali u mjesecu Ramazanu posebno bio darežljiv. Četvrtog dana ovogodišnjeg Ramazana aktivisti humanitarne organizacije Help Padre Salzburg u prediftarsko vrijeme podijelili su 120 toplih i svježe pripremljenih iftara na kućne pragove u naselju Kučić Kula kod Zvornika. Lijepa riječ, osmih, hedija i sreća postača što smo baš njih posjetili je neopisiva. Enu! Salam alejk! Alejkum salam! Kako si? Dobro je, kako ste vi? Evo, dobro je mašala, kako zdravlje? Hvala, dragom Allahu, sad za sad dobro. Dobro mašala? Može. Na Ramazanu dobro može da se izdrži? More, hvala, dragom Allahu, sve. Humanitarna organizacija Help Padre Salzburga dijeli iftare na kućni prag. Halal Hvala, se. kako sam. Hvala vam da budete zdravi i živi. Amin. I vi ne. I oni koji su organizovali. Kak ste? Evo, dobro je. Mašala. Dobro Ramazan. Pa dobro je, hvala. Može se izdržati? Može. Humanitarna organizacija Help Padre Salzburga dijeli iftare na kućni prag. Halal se. Hvala da budete zdravi i živi, da vam malo samo uči. Amin. Amin. Salam alejkum. Alejkum salam. Organizacija Help Padre se dijeli iftare na kućni prag. Hvala, kako sam. Da budete sretni, živi, zdravi, dugo. Da budemo još Ramazana da zapamtimo. Salam alejkum. Alejkum salam. Ispred organizacije Help Padre iftar na kućni prag. Hvala, da vas Allah nagradi. Doći! Salam alejkum. Alejkum selam. Kako ste, šta radite? Daj kak vi. Evo vam iftari. Hvala mi se daj vi. Kako s Ramazanom? Oni smo dobro. Postit svaki dan. Nije teško. Ajmo volje, ko hoće. Jura. Menu! Gdje ste, kak ste? Evo, dobro Salam je alejkum. kako. Alejkum selam. Jeste dobro? Ma nisam ovo dijete. Kako na Ramazanu? Ma svakako. Kad nisam dobar nije ni Godine. da šta. Godine. Ja i godine pokam dijete. Valjano, gledam pa kako je tako. Ma ja. Čak koga bolje. Ja. Evo, iftar. Organizacije Help Padre. Salam alejkum. Alejkum selam. Kako si? Dobro je, kako vi jeste vi dobro? Dobro je, alhamdulillah, mašallah. Evo iftari. Da budete živi, zdravi po ovu dijelu i da bude u hajdu i da još dijeli ako Bog da je. I ti je živa i zdrava. I da dočekamo još Ramazono i Ramazono. Ko Bog da. Ako Bog da budemo svi živi i zdravi. Ko Bog da. Evo mali. Alejkum selam. Evo mi taj. Hvala.
ste živi, zdravi. Hvala. Kako je Neno? Slušaj, Evo, kako si? hajde malo, hajde dođi malo. Evo dijele iftare. Hvala da ste zdravi bili. I vi Neno. Hvala vam. I vi, kad ste se svrpili da odradujete naroda, jer to je to. Uvijek danima, tako pa ja. Čekaš na sukombiju. Selam Nano, kako si Nano? Eto iftari malo na kućni prag, svima na kući čkule od humanitarne organizacije El Padre Salzburg. Kako zdravlje? Dobro je, malo me gripa uhvatila nekam. Bogati. Ne daj mi se Nano, ne daj mi se. Salam alejkum. Kako si? Nešto tako čini. Kako si rođeni, si dobro? Kako je? Evo, alhamdulillah. Hvala. Zemlji živi. Gdje je bila? Salam alejkum. Alejkum selam. Organizacija Harry Potter. Hvala. Na Hvala. pragu. Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga i ničega se oni neće bojati, a ni za čim oni neće tugovati. I ne zaboravimo i hadis poslanika alejhiselam koji kaže: ko priredi iftar postaču, imat će istu nagradu kao i on, postač, s tim što postaču neće biti umanjena njegova nagrada. Podržite humanitarnu organizaciju El Padre Salzburg u brojnim projektima, a između ostali iftarima na kućne pragove. Vaše uplate možete izvršiti putem PayPala ili žiro računa koje vidite u dnu ekrana. Ramazan je i mjesec zajedništva, sloge, solidarnosti i međusobne bliskosti. Neka nam dragi Allah ukabuli sva naša dobra djela. Zajedno idemo jače i složnije. Blago onom ko uvijek čini dobro, a posebno u Mubarek mjesecu.